Assalamu alaikum, hurmatlı kanalımızın kattалуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн аптанын 3-cü күнү Баткен облусу Кадамжай району Актурпак айыл аймагы торговый базарында. Бүгүн чоң базар болот. Тарбуздарды баалары мына. Кече күнү свежий келген тарбуздар. Нормалдар. Şu жерден келип алсаңыздар, арзан свежий жакшы кылып берет. Ар жума сайын турат мына. Коондар дагы бар ушул жерде. Мына эми мына сезон башталды. Ошондой эле бул видеодон кийинки приздерди көрүп 250 сомдон оюнга катышыңыздар. Çıkalarda kiyip bugün gün aябай ысык болот десек, бүгүн бактыбызга күн салкын. Караңыздар. Күн сонун бүгүн салкын. Ассаламу алейкум. Күн пакеттегилер канчадан? 100 сомдон 3 тарбуз. Төмөйүндөн келдиби? Төмөйүндөн келген тарбуз. 100 сомго. Үчөө экен. Бу каяктан келип тарбуздар ака? Төмөйүндөн келип тарбуздардан. Төмөйүнүн тарбуздары басты мына. 23-66 деген портерге келесиздер. Зонтигиңизде кышайып каптыр. Бүгүн негизи салкын а? Мазда кылып сатат экенсиздер да бүгүн. Мына караңыздар, тарбуз толтура мына барака, береке. Төмөйүн. Бул да төмөйүн. Бүт төмөйүн. Коондар канчадан ака? Onlar 30 сомдон килограммы. Төмөйүн да бул дагы. Төмөйүн. Мына. Ассаламу алейкум, төмөйүн. Мына кесип та коюптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Кичинесин алайынча. Алайын. Ширинеген тарбуздар. О, пакет. Таша бердим. Кана номер, кана? Номер көрмөттүн портериңиз да? Борту момдайга келсеңиздер мына. Төмөйүн. Канчадан тарбуздар? 15 сомдон экен мына. Коондарчы? Бул эмне деген коон ака? Кампер коон. Кампер коон деп коет экен. Кичине кесинчи, кесилиптир бир көрөлүчү. Кесилген экен а? Жарымын бөлүңчү. Өзүңүз деп коюңуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Şirin eken kampır koğun degenler. Деген сортта. Пакет. Рахмат а. Мазаңыздар берсин. Бүгүн салкын мына. Күн салкын, чотчу бүгүн. Коондар 40 сомдон, тарбуздар 15 сомдон, пакеттегилер 100 сомдон турулайттанбы? Өтө туура айтасың. Мен 208-де портерге келет апа. 208 портерге келет экенсиздер. Кое бериң ол, уже ясно 208. Өтө туура айтып атат экен муну. Пакеттегилер 100 сомдон. Мына сетканы тагып коюптур, караңыздар. Бул өтө жакшы салкын кылса керек мына, а? Сатылдыбы? Сатылган сетке жауап кеткен да шынтып. Бул каяка Баткенге кетебем, а? Баткен. Акабыз болсо мына алып атат. Даамдуу болсун. Ассаламу алейкум. Мына сүзүксүз. Төмөйүн, а? Bismillahirrahmanirrahim. Toyup bolam. Ben az tarvuz ayağı.
баяғы чыққыча азыр. Bir тарuz дегенде болады. Рахмат. Şirin ekan bulan birovini olayınchi da. Bundan gel şirin ekan mana. 143 degan. Qizilkada ham turasizlar da? 143 degan. O'tganda 51 ming prosmotr bo'ldi. Halmiyonda topganch. Kimingizlar chiqdingizlar ham bilmayman, biroq chiqqan chiqdi shuni. Esterik de bulam. Rahmat ha? Mana. 15 so'mdan ekan. Assalomu alaykum. Tarvuz 15 so'mdanmi? 10 so'mdan. 10 so'mdanmi sizda? Munosibcha bu. Bu o zaman. 671'de 10 so'mdan ekan. 291'de daha 10 so'mdan ekan tarvuz. Killasi. Killasi. Qadamjoy media. To'moyin. To'moyin Qadamjoy media. Boshdan chiqash qo'y. Assalomu alaykum. Kim otdingiz? Atam Emil. Emil aka, chisti deygansiz ha? Chisti degan, toza. Mazar yo'qmi? Bu yoqqa qarab qo'yingchi bir. Aha. Salqinda olib kelibsizlar bugun, yaxshi bo'ldi tarvuzlar ha? Arzon bo'lib ketdi. Kilogram 10 so'mdan. 10 so'mdan kilogram ha? Barakasini bersin aka. Mol bozorga ham bir kirib chiqayli. Aha. Ha. Bo'ldi hozir. Buni bile ko'rsa keladi o'zi hozir. Klientlerden çakırdı bak ağzım. Yaxşı ko'raman. Onlar. Mom deb ketib atsam hele kebir adamlar уже qaçatda meni ko'rganda bunda qilib tetraylanib. Ana qo'nlar. Qancha qo'nlar? Ha? 30. Klasi 30 so'm ekan. Ha, tarvuzcha. 12? Pazar yo'qmi? Dikansingmi? Turusuna jalsa tarvuz. Ha, gülesin ha. Yok, pazarın versin buna. Tarvuz qo'nlar. Tarvuz ayvay ko'p kelgan mana. Alış utat. Mana tejib ta qo'ygan buni, ko'rdingizlarmi? Tur ana. Tarvuz qo'n. Mana qo'nlar. Buna tarvuzlar. Buna tarvuzlar. Men shu yerda emasmi? Buna qo'nlar boshqacha qo'n deb qo'yatgan buni. Boshqa qo'n. Boshqa qo'n. Qanchadan ekan bular aka? 40 so'mdan kilo. Qancha so'mdan ekan? 40 so'mdan kilosi. Ha? 40 so'mdan kilosi. Taqsir qandaysiz? Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Ha, Halmiyonda topgan Taqsir akamiz shu mana targoyga bu yoqqa kelibdir. Buni bozordan tüpsiz kelganda qirdi uchida. Yaxshi bo'lsan-a? Ha, tuzuk o'zing yaxshi. Videoni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Rosa ko'rib tur odamlar. Rahmat, bozoringiz bersin ha. Ha, kirib chiqayin. Bak. Tarvuzlar. Alış uçak. Ha, tarvuz. Ya bu joyda da tarvuz. Tarvuzlar ko'p, Sasıpdayga şükür. Qaqdan keldi qo'nlar? Assalomu alaykum. Alaykum. O'zbekistondan chiqdi. O'zbekistondan kelib turadi bu. Dadil qo'nlar emi jetirib turib, shu va? Emi jey turgan bo'libdir. Qanchadan bular? Kilosi 40 so'm. Ha, bir deyil ekan, bir tele 40 so'mdan ekan bu. 03 56 degan porter. Bu yoqdan burilib kelganda, o, birinchida qo'n me sort bu, boshqa qo'n me deb qo'yadi. Kampir qo'n bu. Yaxshi. Aka o'zi olib o'tgan setkalarga saqib buni. Tarvuz bozor.